اولا السلام علیکم تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان، تمام قشر جامعه شهروندی، مخالفان، مبارزان، مهاجران، از منصبدار عادی تا منصبدار بلندپایه آزادیخواه. امروزه موضوع ما امروز روزی بین المللی چی است؟ روز سازمان ملل متحد در همین 24 اکتبر سال 1900 بعد از جنگ بزرگی وطنی 45 تشکیل شده است و بعد سال 45 هر سال همین روز رو همچون روزی سازمان ملل متحد به قید میگیرن. بنابراین ما همون کارگرای سازمان ملل متحد رو همچون حرکتی یگانه حرکتی مردمی و با یگان کلان ها تابع نبودن، حرکتی سیاسی هم حربی که ارمی مردمی آزادیخواه تاجیکستان است، برای آزادی مردم از جانب صنف کارگر و دهقان تشکیل کرده شده است. کارمندان سازمان ملل متحد رو برای تبریک نمودن. چند زبان که من برآمد میکنم بعد گپ میزنیم. برای همون کامنتار ده برادرای من تنها نویسین که فریدom همون از من میمونم فریدom انا ایره میمونین، انا میره بگیرین، انا میره مونین آزاد شدن از غلامی فیادالی کلان ها ده. این من میمونم. انا خیلی نویسین فقط فریدom نمیدونم ایزاد امان ده نویسین، فریدom دیگرو ده نویسین، فقط فریدom. دیگر چیزا ده اهمیت نمیتیم برادرو، دلش دوام میتیم. برای همین تمام مردم ده از نام مردم تاجیکستان، از تمام قشر جامعه ما همون تبریک میکنیم اعضاهای ارمی مردمی آزادیخواه تاجیکستان که از جانب صنف کارگر و دهقان تشکیل کرده شده است و به یگان کلان تعلق ندارد و یگان حزب حرکت، تنها به منفعت مردم خدمت میکند. تبریک میکنیم. من از نام خودم و خلق تاجیکستان و حرکت سیاسی خلقی عمود همه کارمندان سازمان ملل، من اول تاجیکچه میخوانم تا به شما ده پنیت نباشد. سازمان ملل متحد رو با مناسبت 77مین سالگرد روز جهانی سازمان ملل متحد تبریک میکنم. میخوایم بگویم که برای تمام انسانیت سازمان ملل متحد و کارمندان آن برای صلح و ثبات در جامعه و زندگی ارزنده و برابر تقسیم نمودن رسورس ها در تمام دولت ها وظیفه خود را اجرا می نمایند و همه آنها را ما تبریک میکنیم. خلق تاجیکستان، مردم تاجیکستان، صنف کارگر و دهقان، از اعضایان حرکتی هم سیاسی هم حربی ارمی مردمی آزادیخواه تاجیکستان، چی در خارج و چی در داخل، برای نائل شدن به دموکراسی مستقیم یعنی پریامای دموکراسی و آزاد شدن از کلان ها و رژیم های نوی فئودالیسم و غلامداری از روی پرینسیپ های حقوق بین المللی و قرارهای سازمان ملل متحد که برای آزاد شدن شهروندان جمهوری تاجیکستان از رژیم کلانی و فئودالی در تاجیکستان و بیرون از آن عمل میکنند. روز سازمان ملل متحد و سالگرد آن اعتبار پیدا کردن آیین‌نامه سازمان ملل متحد در سال 1945 تجلیل می شود. تشکیلات از لحظه ای که این حجت اساسی
аз тарафи аксарияти иштирокчиёни он аз ҷумла 5 аъзои доимии Совети амният тасдиқ карда шуд, расман ба вуҷуд омад. дар соли 1948 24 октябр аз соли 1948 24 октябр ҳамчун рӯзи Созмони Милали Муттаҳид ҷашн гирифта мешавад. соли 1971 маҷмӯаи умумиҷаҳонӣ Созмони Милали Муттаҳид дар қатномаи худ ба кишварҳои узв тавсия дода буд, ки ин рӯзро ҳамчун давлатӣ ҷашни давлатӣ таҷлил кунанд. паёми генералии главни секретари ҳамун Созмони Милали Муттаҳид, рӯзномаи имрӯза маърузаша ман мехонам, шумо гӯш кунед чӣ вазифаҳое гузоштагӣ дар наздашон дар оянда барои иҷро. таъсиси Созмони Милали Муттаҳид таҷассуми амалии умед буд. умед ва азми баъд аз ҷанги дуюми ҷаҳон барои гузаштан аз низоъҳои ҷаҳонӣ ба ҳамкории ҷаҳонӣ, умед ва азми баъд аз ҷанги дуюми ҷаҳон гузаштан ба низои ҷаҳонӣ ва ҳамкории ҷаҳонӣ. имрӯз ташкилоти мо бо итминони мислаш дида нашуда мегузарад. аммо Созмони Милали Муттаҳид барои чунин лаҳзаҳо таъсис дода шудааст. ҳоло тамоми гӯшаву канори ҷаҳон аз ҳарвақта бештар ба мо лозим аст, ки арзишҳо ва принсипҳои дар оинномаи Созмони Милали Муттаҳид зикршударо дар амал татбиқ кунем. бо фароҳам овардани имконият барои сулҳ ва хотима додани низоъҳое, ки ба ҳаёти инсонҳо, ояндаи мо ва пешрафти ҷаҳон хатар дорад, принсипҳошон ба сайю кӯшиш барои хотима додан ба камбизоатии шадид ва коҳиш додани нобаробарӣ ва андешидани амалҳое, ки то ҳол ба ҳадафҳои рушди устувор ноил мешаванд. бо ҳифзи сайёраи мо аз ҷумла тавассути рафъи вобастагӣ аз сӯзишворӣ ихроҷшаванда ва таҳрики инқилоби энергияи барқароршаванда, грун энергетика мегӯянд, ку барои расидан аз сӯзишвории ки нефту газ ба экологически чисти энергетика ва ниҳоят бо ноил шудан ба баробарии имкониятҳо ва озодиҳо барои занон ва духтарон ва амалӣ кардани ҳуқуқи инсон барои ҳама. ҳангоме ки мо рӯзи Созмони Милали Муттаҳидро таҷлил мекунем, биёед умед ва эътиқоди худро дар бораи он ки инсоният дар як рӯҳияи ҳамбастагии ҷаҳонӣ кор карда, ба чӣ ноил шуда метавонад дубора эҳьё кунем. Антонио Гутерриш. яке аз вазифаҳои ҳаракати сиёсӣ ва ҳарбии армияи мардумии озодихоҳи Тоҷикистон барои ноил шудан ба сулҳу амонӣ, резолюсияҳои конвенсияи Созмони Милали Муттаҳидро барои ҳуқуқҳои инсонро вайрон накардан ва ҳамаи онҳоро бо ин рӯзи ҷашношон мо табрик мекунем. ана ин буд суханони мо забони тоҷикати. русиша мехонем. бародарои ман русиш штоби дигароям бифаҳманд. Ба англисиш. Я от имени себя и своего народа Таджикистана и политическое народное движение АМАТ поздравляю всех сотрудников ООН с праздником 77-летием Днем Всемирной организации Объединенных Наций. Хочу сказать, что для всего человечества Организация Объединенных Наций и его сотрудники для дестабилизации всего мира играет основную задачу и в трудных условиях исполняет свою задачу для всего мира. Желаю вам и вашим семьям счастья, благополучия и удачи. Мой народ Таджикистана, крепостные и рабочие,
для достижения прямой демократии в Таджикистане и за границей среди таджиков действуем на основании принципов международных законов и резолюции ООН, Организации Объединенных Наций, для освобождения от кланового и феодального режима в Таджикистане и за рубежом среди таджиков, построение мира во имя процветания, символ надежда для глобального единства. В день Организации Объединенных Наций отмечается годовщина вступления в силу в 1945 году Устав Организации Объединенных Наций, организации официально появилась на свет с момента ратификации этого основополагающего документа большинством его участников, в том числе 5 постановлениями членами Совета, постоянными членами Совета Безопасности. 24 октября отмечается как День Организации Объединенных Наций. Начиная с 1948 года, в 1971 году в своей резолюции Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций рекомендовала государствам, членам отмечать этот день как государственный праздник. Послание генерального секретаря создание Организации Объединенных Наций явилось практическим воплощением надежды и решимости после Второй мировой войны прийти от глобального конфликта к глобальному сотрудничеству. Сегодня наша организация подвергается беспрецедентному испытанию. Но Организация Объединенных Наций была создана именно для таких моментов, как этот сегодняшний день. Сейчас сегодняшняя политическая ситуация, геополитическая ситуация. Сейчас, как никогда, ранее во всех уголках мира нам необходимо воплотить в жизнь ценности и принципы закрепления в уставе Организации Объединенных Наций посредством предоставления шанса на установление мира и прекращение конфликтов, которые ставят под угрозу жизнь людей, наше будущее и глобальный прогресс. Посредством приложения усилий, направленных на ликвидацию крайней бедности и сокращение масштабов неравенства и посредством принятия мер, которые все же позволяют достичь целей в области устойчивого развития, посредством обеспечения защиты нашей планеты, в том числе путем установления зависимости от ископаемых видов топлива и стимулирования революции в области возобновления источников энергии. И посредством достижения, наконец, равенства возможностей и свобод для женщин и девочек, и резолюции прав человека для всех. Отмечая сегодня день Организации Объединенных Наций, давайте возродим нашу надежду и убежденность относительно того, чего может достичь человечество. Когда мы работаем как единое целое в духе глобальной солидарности, Антонио Гутерриш, одна из задач политического движения АМОТ не нарушать резолюции Конвенции Организации Объединенных Наций по правам человека для достижения мира и согласия. Удачи вам, всему миру. Поздравляем всех. Анайбут забони русишкати англисиша мехонум. I am on behalf of myself and my people of Tajikistan and the political and people's movement AMOT
Congratulations to all United Nations employees on the occasion of the 770th anniversary of the World United National Day. I want to say that for the whole of mankind, the United Nations and its employees for the destabilization of the whole world place the main task and the difficult conditions fulfilled is task for the whole world. I wish you and your family are the best building the world for prosperity. My people of Tajikistan serves and works in order to actively direct democracy in Tajikistan. We act on the basis of the principles of international laws and the United Nations Resolution for Liberation from the Clan and feudal regime in Tajikistan and abroad among Tajik United National is symbol of hope global unity. United National Day commemorates the anniversary of the entry into force in 1904 of the United Nations Charter. The organization officially came into being from the moment this fundamental document was ratified by the majority of its participants, including the 5 permanent members of the Security Council. October 24 has been celebrated as United National Days since 1984 in 1971 in its resolution the United Nations General Assembly recommended that member states celebrate this day as public holiday. Message for the Secretary General. The creation of the United Nations was the political, practical embodiment of hope and determination nation after World War II to move from global conflict to global cooperation. Today, our organization is undergoing an unprecedented test, but the United Nations was created for moments like this. No more that ever and all corners of the world need translate into action the values, the principles enshrined in the Charter of the United Nations by providing a change for peace and ending conflicts, the engine general human lives of future and global progress by striving to an extreme poverty and reduce inequality and by taking action that will still active
the sustainable development goals by protecting our planet, including by eliminating dependency on fossil fuels and spring the renewable energy revolution, and by final achieving equality and opportunity and freedom for women and girls, and releasing human rights for all. As we celebrate a Unity National Day today, let's in rekindle or hope conversation about what humanity can achieve when we work as one in the spirit of global solidarity. Antonio Guterres on a forced task, the political and people's movement amount will not volunteer in the resolution of the United National Convention of Human Rights to achieve peace and consent. God look to you and the rest of the world. برای مردم تاجیک این تبریک کردیم از نام حرکتی سیاسی هم حربی مردمی آمد همین کارمندان سازمان ملل متحد که برای صلح و ثبات برابری جامعه از گشنگی نجات دادن در هر گونه حالتها به بسیار دولتها کمک رساندن رول اساسی رو بازی میکنن همچون международные судья بسیار حالت در شما فکر نکنین که همون تاجیکستان حالتش اینها نبلودت نمیکنن تاجیکستان چی در داخل بودن حالتش نبلودت میکنن چی در خارج بودنش چی در داخل اپوزیسیون چه سیستم ساختگیش همه همین مواد جمع میکنن مواد جمع میکنن فکت و دلیل رقم قطعی همش دارن با مرور زمان استفاده میدارن برای همون این سیستم یکی مثال هر یک سیستم اوید به هومن ریخت واچ دارد اوید به کراسنی کریس دارد اینا همه معلومات میگیرن از داخلی همین چو مردمی تاجیک چی گریزه شدگی یا چی دیگراش همه معلومات میگیرن اون نفرایی که دیسیپلین در تاجیکستان سیستم کلانوی و فیادالیسم و غلامداری نو عمل میکنه برای اون که همون فیادال و همون کلان ها خودشون فیادال گرفتگیان غلامدار گرفتگیان چی وجود چی بیرون ده و دیگران را استفاده میبرن با هر گونه ترس دادن کمپرامات جمع کردن نسبتی حقوق انسانی هر یک نفر ویران میکنن ثبت میکنن حتی ما معلوماتی داریم که اپوزیسیونر یا حتی زنای اپوزیسیونر نمیدونم بسیار آدما را ضبط میکردن حتی خودش مخالف است با همون رنگی که همون تاجیکستان ده امامعلی رحمان قطعی همون سیستمش میکنند که گبش نکام میکنند زن و فرزند همه چی ده چقش ده ضبط میکنند یکون کس که دامول این همون آدم را چهر کنه علاقه هاشون ضبط میکنند ایارم همین کارا را میکنند این چیزا فکتا هست دلیل ها هست و برای همین شما هر یک کدامتون اوورین باشین هر یک انسان امروز روزی آمد که مردم تاجیک باید ابیکتیو نبها داد و طرفی مردم کارگر و دهقان شد حرکت سیاسی و حربی ارمی مردمی آزادیخواه تاجیکستان تنها از قشر کارگر و دهقان مهاجر مخالفی ریال انسانایی که یگان کلان ده یگان حزب و حرکت ده اعضا نبود پدراشون مادراشون چیست همه اعضای کارگر شدن خواندن خودشون سواد خودشون کتی همه خیلی همون در جامعه نفوذ پیدا کردن از جانب همونو تشکیل کرده شده برای اون که بسیار آزادیخواه بسیار لیدرین که از دیگه مناطق بود از جانب همین اپریدیلیون آدمای کلان از بین برده شد زندانی شد سرنگون کرده شد بنابر همین سیستم پدزشیتی سازمان ملل متحد ساخته شده است و مقصد
ҳамин баробарии қишри ҷомеа ҳамун эмомали раҳмон ҳукумати толибона намед форат оз депутатош буромада мегӯд ки уҷада нобаробари ҳай вазифа хушрӯ тақсим намешад. Барои ана ҳамин чизо ташкил шудааст ки иҷа бояд тамоми ресурсҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ чӣ вазифаҳо бояд дар байни мардум баробар, дар тамоми минтақаҳо баробар тақсим карда шавад. На балки танҳо ҳамаи начальник милиса ай як минтақа бошад, тамоми прокурор ай як минтақа бошад, тамоми намедонам вазир ай як минтақа бошад. این چیزا دیگه اوجه فیادالیزم به میبرد و سیستم ناوی غلامداری به میبرد. برای همین امروزه جهان بر ضد همین سیستم را تشکیل کردگی و یگان وقت فکر نکند که یگان کس در پشت این سیستم یگان کس نیست. هر یک هست که هر یک دولت‌های هست که با مرور زمان میفهمد همه. نو ما نیترالنی سیستم گرفتگی هم که همه دولت‌ها که баробар эътироф мекунем. ҳар касе ки моро ҳурмат кард мо се баробар ҳурмат мекунем. Идеологияи мо чунин аст ва дар байни мо ҷудокунии ягон манотиқ нест. ҳамаи мо тоҷик ҳастем. он маълумотое ки дар он ҷойҳое ки савоб шуда ҷое ки сарватҳо пайдо мешавад суратҳое мебинем ӯ аз ҷониби мардум ташкил карда мешавад. мардум худиш мемонад уҷада барои он ки ҳатто ман уҷада ба худам дахолат карда наметавонам барои он ки ҳаракати мардумӣ аст ва мардум хуҷаини бевоситаи ҳатто ана ҳамин канал аст. ҳамин канале ки ман гап задистам танҳо ба мардум вобаста аст. ин ба ман ҳам вобастагӣ надорад. ман просто ҳамун вақте ки он чизе ки ҳаст ҳамонро мегӯм. барои ҳамиқа бояд мардум имрӯз рӯзи он расидааст ки мо уҷа давлат созем. мо бояд چی بگم اینتگراسیا شویم از طرز فئودالی و غلامداری به طرز نوی دولتداری دموکراتیکی که همه قشری جامعه اعضای حکومت و دولت است به همان رسیدن شده. باید به همان مقصد برسیم. نباید که همه مناطق ده من چنان گفته بودم در تمام دولت های پیشرفته همه لیدرهای منطقهش از همان منطقه است، از همان محل است. از همون کادروی محلی باید راهبر شود. کادروی محلی باید همون سردار پلیس کادروی محلی شود، سردار پروکورور کادروی محلی، رئیس حکومت، سودیا همه باید کادروی محلی شود. مقصد ما همه رسورس های دولتی چی وظیفه چی رسورس های بایگری های طلا و ذخیره ها همه چی بین مردم برابر تقسیم کرده شود. نه بلکه تنها یک منطقه یک مناطق هم او در بخورد هم در خارج بخورد. نه این چیز تمام، این چیز خاتمه بندی شد، این چیز اوجه تمام شد. اما باید شما اوجه بگذارین، اوجه عادت کنین برای گذشتن و کریتیکای چوتکا گوش کردن، خطاگیر اصلاح کردن. انا همین چیز رو اوجه عادت کنین شما. ابا امید یگان کس نشوین. من شما را گفتگیم زوری شما نمیرسد. من شما را گفتگیم چه معلومات ما دا وارد میشن من این را نمیگم. اکثر در داخل توجیکستان اکثر 90% آمد اعضایان حرکت مردمی آزادخواه توجیکستان 90% در داخل هستند، در قشر کارگر هستند، دهقان هستند، همه قشر جامعه هست و در ما اون نفرانی که همون بسیار جبر دیده در بین موندن در ما با همون نفرها هم شده است و بیاین فکر و عقیده های خود را برای پیشروی جامعه ایده خود را بیان نماید. اینجا یگان کس نوبرابری نیست. ایدئولوژی آمد حرکت سیاسی و حربی آزادخواه تاجیکستان در آن تشکیل شده است که از روی سیستم ابراهام لینکلن من از مادر غلام تولد نشدم، یکم پرینسیپ و غلام دار نمیشوم و فهمش من اویدی دموکرات چنین است. سه پرینسیپ اساسی برای همینجا برای اینجا هم توجیک هست منطقه جدا کنی نیست بین مونده و تنها توجیک است. کلمه توجیک است در بین ما کسی هست تنها برای آزاد شدن از سوریمن رپس و از سوریمن ایدئولوژی غلامداری همین حرکت تشکیل کرده شده است و پیش میبرد و
این حرکت هم سیاسی است، من گفتم هم حربی است. من به شما میگم و مقصد ما نائل شدن با تمام راه و چخیلی که باشد هست. دیگه دولت هایی که تنها برای همین عذاب مردم تاجیک دیده همین سیستم را براه موندند و از مردم خودشون انتخاب کردند و مردم را جلب نموده ایستادند برای حکومتی مردم سالار شدنش. حکومتی که تمام قشر جامعه اعضای آن باشد. فهمیدین؟ پرزیدنت باید 1 سال باشد، وزیرها از تمام مناطق باشد، تمام تریتوری و از همان منطقه کادر باشد. وظیفه های دولتی هر یک منطقه به تنها کادر محلی دا وابسته باشد. کادر محلی انا همون رنگ دولت های پیشرفته. انا این است ایدئولوژی آمد برای آنکه برای پیشروی مستقیم، برای دموکراسی مستقل، کاملا دموکراتیک سیستم دولتداری تنها یک راه است. باید وظیفه های دولتی به کادرهای محلی تامین کرده شود. کادرهای محلی آن نفرایی که هستند این حزب و حرکت های همون حزب حرکت های هم اکثریتش اوجه پارتیزان شدگی هم حرکت هم آمد که مردمی است، کارگر و دیقان و کوش شدگی هستند. برای آنکه اون نفرایی که چی مقامات ده هستند، ارمیه ده هستند، چی دیپوتات هستند، چی در بین صاحبکار هستند، همه از مردم عادی برآمدند. اونها یگان کس از همون رای او 1-2% هست که همون کلانایی که آمدن با هر گونه راهو با واسطه خواجه هاشون آمدن سری قدرت. برای وظیفه ما اکنون چی میدونید؟ ما همون پرینسیپی سیوزی که بود، همون ماشین بگم من شما دا عادی میفهمونم، ماشین کوزوفش مرسدس کردن، موتورش 0.6 موند. فهمیدین؟ هم کوزوفش مرسدس کردن 30 سال مردم اوجه همون مرسدس چو سوات کرد چنگ نمیدارد خوب است، انمون چو سوات کرد آزادی دموکراتی. انکون موتور علیش میکنی. موتور علیش کردن با همون این اجنتایی که هست همون تعیین کردگان همون آزاد شدن است. مقصد ما همین است. برای همین باید مردمی حکومت مردمی باشد. مردم به واسطه خوجینی تمامی بایگری های نعمت های چی مادی معنوی و وظیفه دولت باشد. برای همین در کامنتاری فقط فریدم نویسین، فریدم عزت امان نویسین، فریدم نمیدونم دلیر امام علی، فریدم پیر محمد زاده، فریدم انمو آدمای همش نامشون عبدالله غربتی، انمون فریدمش کامنتاری انا همین چیز نویسین. مقصد ما تنها رسیدن به آزادی مطلق است. آزادی که هستی ما را از مادر آزاد آفرید. برای همین مقصد ما به همان آزادی رسیدنه که از مادر آزاد ما به دنیا آمدیم و آزادی را ما را هستی داده است. انا این است پرینسیپی ما و تمام همون سیستم هایی که دولتی هست، وظیفه های دولتی مردمی باید باشد. کسی که هر چی فکر میکنین اوید حرکت همین آمد باید شما ایجاد مرد ننویسین، نمیدونم چه رس کرده ایجا یگان صورت گیریم و خیلی نگوین. او را من نمیکنم، او را مردم میکنند. او را مردم خودش داست دارد همونجا میموند. ایده هاش آدمای بسواد، آدمایی که 50 چی ایمان کلان سالن تمام ایجاد کار کردن همه را ایمان خوبتر میدونن. همون آدما هم هستن اینجا، همونا خودشون همون چیزا رو میسازن، میمونن بسیار چیزا رو. برای همین ایجاد یگان خفشوی نیست. آن چیزی که گوجایی که خطا هست، خطای باید اساس نوت کردن کن. مرد هستی خطاگی اساس نوت میکنن. من تاجیکی گفتم اما ولی خارجی کی نگفتم این کلمه ما. برای همون تنها بس کردن کار جدایی کردن من این منطقه ما باید گیریم وظیفه نه دیگه، وظیفه هیچ کی، وظیفه مردم میگیرد دیگه. یگان کس نه، مردمی میشد. تمامی وظیفه های دولتی مردمی برابر در اساس قشری همون جایگیر شویش همون محله که تریتور چند نسلی دارد انا خیلی تقسیمات میشود که تقسیماتی برابر میشد. همین ترازو باید برابر کار کنند. این خیلی نیست دیگه. این خیلی نیست که همین 4 کس جمع شدن بگوین که موضوع نه دیگه، زوری نمیگذره دیگه. اینجا هر یک زورایی که خور رفتگی همون نشون نمیتیم.
вақт соат омад худша нишон метад дар кор ҳамин ту агар хита нишон теҳ хитиш пеш ада меравад. барои ҳамин ягон вақт боварӣ ҳам накунед кадом давлати дунёда дошта бошӣ мо дорем одам дар тамоми давлати дунё специалист дар тамоми соҳа чӣ бугӯӣ мо гуфтаестем ҳам ҳаракати сиёсӣ ҳам ҳарбӣ ҳастем мо дар тамоми ҷо амал мекунем мо доступ дорем ман шуморо ошкор мегӯям доступ дорем иҷозате дорем ки бар вақте ки шумо кланови режим мекунед моро ғулом мекунед мо ҳаққи озодшавӣ дорем ҳақиқи қонунҳои байналмилалӣ ки кор мекунем мо ин ҳамҷода ман гуфтаистам барои ҳамин танҳо қонуни вақте ки қонуни дохилӣ танҳо ба як клан тааллуқ дорад қонунҳои дохилии берун да буромадагӣ қонунҳои оппозитсионӣ ки худшон сохтиянд оппозитсияи худшон лидер таъин кардиянд худшон да тааллуқ дорану мардуми оддӣ бедокумент саргардон гаштааст мо дар асоси қонуни байналмилалӣ анамин системаро сохтагием ва ин система вақте ки қонуни байналмилалӣ қонунҳои дохили шумо ягон ҷода кор намеояд барои ҳам клани худтонай барои ҳамун расму оини худтонай расму оини клана дохилиш ин систематон дига кор намеравад барои ҳамун бояд шумо ҳар як кадомтон донед ман каседа мо ҳусумат надорем бадбинӣ надорем касе хато кард шояд инсон вазифаро додан намехоҳад шояд инсон намегӯд ки мо натон ҳама одаме ки натонист бояд бугӯд ки ман натонистам мо насли ҷавоне ки ҳастем мо ба шумо нишон медиҳем чӣ тавр мекунем чӣ